wababizela kuye. uJesu nxa ebiza ubizela abantu kuye. Esebabizele kuye, iBhayibhili lithi wasebapha amandla phezu kwabomoya abanjani bathandekayo? Ababi. uJesu kabizi bantu ebabizela kuye ekele ukubanika amandla. Vele kungumkhubo kaJesu ukuthi engakathuma abantu ababizele kuye abese bahlomisa ngamandla, ngoba kumelanga bahambe ngamandla abo. Mbona abantu abamlapha engathi ngiqalisa isifundisi bebancane kakhulu, lokho bengazi mina ngisabazi. Omnye wakhona wayengumfana omncane kakhulu eGhana ngo-1997 ngiqalisa ukuba ngumfundisi 30 years ago. Uthe mbona lapho wathi nguwe wangumfundisi wami eGhana emabhalabhala. Ashua yimi. Yimi. Gciniwe emuseni wenkosi. Siyakubonga khona. Kungabona omunye futhi lapha lawe emncane othuwendile khona apha eFelabhusi. Nxa wayengayisuye eMpathfinder, wayesebanga uba ama-Pathfinder. Wafunda lo mntanami owokuqala. Uthuwendile khona apha. Laye ngangingumfundisi wakhe siyabhuwa. Kodwa ehlala eJomba. So ilizwi likaMlimi lapha kungani mbaqamba, ngoba kulezi ehlaka lenza khuluma ngazo ezenzakala endaweni zalabo abantwana bekhona ngale, ezokutshengisa ubana uNkulunkulu uyanika amandla. Wasebanika amandla ubana bakhuphe omoya ababi. Number 2, ukubana belaphe all kinds of sickness. Ibisisithe kucineni and all diseases. Izinto ezimbili iphume kuhle esindebeleni, ngithi ithene esindebeleni. Wabanika amandla phezu komoya ababi ukuba babakhuphe lamandla okusilisa izifo zonke lemikhuhlane yonke. Izifo zonke lemikhuhlane nje bathandekayo. So uJesu wabanika amandla okukhupha, okusilisa abantu izifo zonke lemikhuhlane yonke. Akule sifo kulomkhuhlane. Yikho. Lisho njalo iBhayibhili. Nkosi ngani ngasiphathisa umkhuhlane lesifo kukhutshwe namhlanje ntambama. Kuthiwa ke wasethi bakhuphe labo moya ababi, to cast out devils. Yazi isahluko lesi. Ngithe ngisibala njulisa ingqondo kwanthinta. Ake sizwe ukuthi uJesu ubanika amandla ubana baye ngapi. Verse 5. Laba abalichumi lambili uJesu wabathuma, wabalaya esithi, lingahambi ngendlela yabezizwe, lingangeni emzini wamaSamariya, kodwa yanini kakhulu kuzo izimvu ezilahlekileyo zendlu kaIsrayeli. Ekuhambeni kwenu mana khonapho mana ivesi le kungani yangisanganisa ingqondo. uJesu ubiza abafundi banika amandla okukhipha omoya abanjani ababi, cast out unclean spirit. Number 2, abese sithi lelaphe izifo zonke lemkhuhlane yonke. Isithi ke lapha uJesu wasebalaya laba abayishumi-2. Wabalaya wathi lingahambi ngendlela yabezizwe. Thina nxa senza ama-effort senzela abantu bezizwe. Lingahambi la ngendlela yamaSamariya, amabhastela, amaSamariya, amaKristu mayedeni. Kwalingayi khona. Kodwa hambani kakhulu kuzo izimvu ezilahlekileyo zendlu kabantu bathandekayo. Kwakusenziwa i-effort yama-church member. Njengoba nomlimi esibizela i-effort la yabahlezi lapha ngama-church member.
Ngizwile ukuthi ubanika amandla ukuthi benzeni bakhupha umoya ababi kuma church member in irregular standing. Kwelatshwa abagulayo emalungene ebandla zisithebe ikoti phela. Kwelatshwe lezifo kumalungu ebandla zwanini aku ACMS abanamabizo asemoyeni. Uthi lingayi kwabezizwe, lingayi kuma Samaria, kodwa yanini kakhulu kwabalahleke bese church. Hloko yendaba ithi effort ebandleni. I-effort ngabathandekayo. Umlimi ubonile la ukuthi kumele kube le effort. Uba no verse 5 angithi. Uba no verse 5, uverse 6 ithi hambani kodwa yanini kakhulu kuzo izimvu ezilahlekileyo zendlu kaIsrayeli. Andiyabona zwanini kuthiwa hambani kakhulu kuzo izimvu ezilahlekileyo zendlu kabani. uJesu lapha akakhulumi ngama backslider, kodwa ukhuluma ngabakhona ko-Israyeli kodwa benjani belahlekile. Ngenye injongo yama-camp meeting ngabala umoya wesiprofiti uthi ngenye indlela yokufinyelela ama-church members mehlo amhlophe kini inkosi elikhululileyo ukuba nalizokuza ukulahleka kwenu lisendlini ka-Israyeli. Verse 7 bayanikwa manje le topic and what to cover. Ithini? Ekuhambeni kwenu. Chumayelani. Ekuhambeni kwenu. Chumayelani lithi umbuso wezulu usufikile. Aha. Nxa lifika kuzo izimvu ezilahlekileyo zendlu yako-Israyeli, lolo suku lungakafiki, lungakaphangisiswa, shumayelani lithi umbuso wezulu unjani. Nxa kulelizwe elithuleyo emabandleni yikuchumayela ilizwi lokuthi umbuso wezulu usondele. Abantu sebechumayela inchumayelo zabo kuthiwa ngama-motivational sermons. Inchumayelo zokuqumba kodwa ezitshela abantu bana umbuso wezulu usondele zithule. Isihlabelelo samasabatha uKristu esihlabelelweni unumber 1 siyafika kunumber 10 zikhumbuza abantu ngombuso wezulu osondeleyo, kodwa kuyangenwa esabatheni Sabbath school kuze kuphunywe kungazange kuhlatshelwe ingoma ezisitshela ubana umbuso wezulu unjani bathandekayo usondele. Yona i-first 10 top songs zikhuluma zisikhumbuza ngombuso wezulu osondeleyo. Uze sokuhlatshelwa ongama-chorus okungala Adventist theology. Nerimwe zuba ticha swethuka kudenga. Ezulwini ticha swethuka kudenga. Tikuthatha kuyiphi verse? Pamakumbo tomburuka. Libona ingansizana tukuyagicika thina ezulwini. No Adventist theology. Uthola abantu besadarara so imdlambu liphuma lamehla zabe bomvu behlabela into ezingayisizo. Itikiti la khona ngumoya, umoya ingcwele litikiti lini? Are you sure? Likhulume ngomoya ingcwele njengetikiti. Tikubala ngaphi khonokho? Umoya ingcwele okuthiwa nguNkulunkulu othi angazonda kathetheleli limenza itikiti. Asingene ezulwini ngomoya ingcwele, singene ezulwini ngoJesu la ngegazi lakhe. Nxa lifika khona lichumayele lithi umbuso wezulu unjani bathandekayo. Ngiyalalela so izikhathi eziningi esabatheni uzwe kakukhulunywa izinkonzo zombuso wezulu osondeleyo, abantu bathule bazikhulumela okwabo lenkani zabo, ingoma ezihlatshelwayo ziyale. Thathu number 1 ithi mlindi ivuthela icilongo ukuze ababhubhayo basindiswe.
Unumber 2 ithi mnandi indaba endleleni lesihambi esazula kude lekhaya. Hey, come on. Unumber 3 uthi ubuso ngobuso obuzabukana. Unumber 4 imnandi indaba endlebeni yani bakithi. Unumber 2 ithi inkosi ifikile eminyango. Unumber 5 ekhaya kusenje mathandekayo zisikhumbuza umbuso wezulu. Unumber 6 uthi izwa amasonto egedlisa. Ziyasukuma inqola zezulu ukubana lolo suku luphangisiswe. Unumber 7 uthi nxa esefikile ukuzobuthi imfuyo. Unumber 8 bisifaka umbuso kambe nxa lakho libiza uzabukhona yini. Komeza isikhumbuza umbuso. Lina makhoresta ake lenze kahle. Yenzani kahle sifuna ukuye ekhaya thina. Lisikhumbuze ingoma ezithi umbuso wezulu unjani bathandekayo. Usondele. Unumber 9 Kalisa nicilongo. Come on man. Jesu yeza bonke babheki sise phezulu. Jesu yeza uye yenu Jesu yeza Jesu yeza abese ivale esi10 ethi sobuthana emfuleni. Come on man. Siyobuthana emfuleni nabangcwele sizobuthana ngabathandekayo. Sisikhumbuze ekhaya. Nxa ngiyibala ngihlabela bese ngikhumbuza abantu sebebuthela olwandle lesibuko kumele bakhuphuke bakhangele umuzi olamasango ayishumi. Ingoma ezilithumi zokuqala esihlabelelweni zisikhumbuza ubana umbuso wezulu unjani bakithi. Sondele. Ake lime usihlabelelo okunye ke lisikhumbuze ngombuso wezulu osondele. Likhona yini bahlabelisi? Singathaba nxa lingasikhumbuza lolo suku oluphangisayo lungakafiki ubana inhliziyo zethu zikhangele kumbuso wezulu osondele. Lapha uJesu wayethuma abafundi ukuthi alingathwala umxhaka liyezizweni. No. Le effort yama church member alahleke esendlini. Alahleke bephakathi. Uverse 8 manje. Zwaneni uverse 8. Ukuthi thi silisani abagulayo. Nxa lifika khona phakathi kwa-Israyeli ogulayo olahlekile kulabagulayo. Kulezigulane abanye baku outpatient, abanye basembhedeni, abanye ku intensive care. Bayagula abantu bakamlimo kabavuka ukuthandaza ebusuku emakhaya la. Bengangena engutshena balasikhathi sokukhuluma nomlimi ekuthuleni kobusuku. Bangangena embhedeni baba ngabantu abasenyarazo leDoves baze baphaphame kusile kusasa. Uthi bayagula laba bantu laba. Laba bantu sobezithandekayo nxa inkambo yokuthandaza ingaseyiyo yokuqala empilweni yomKristu sugula. Ngoba uSathane uyabezithaphuzela so. uSathane uyasithaphuzela akubelethe akubhabhule emhlana akuthulise okomntwana akade ekhala akususuze susu ilanga lonke uyathola usemhlana kaSathane akuhlabele lokuyingoma ukuthulisa abantwana uhe umsila kaBhengu ukuzulolozele ulale kakhulu ekukhohlweni ukukhuleka. Bayagula. uSathane ufaka ubuvila phakathi kuka-Israyeli ohlezi la iBhayibheli alibalwa. Lothenga ipamphlet
uyikhumbula ngeFriday ntambama sephonga uzabalaza ukuthi uyabala ukuze nxa bekhuluma abe lokuyi-idea. Bayagula. Abanye vele babe ngabantu abavele kabayithengi sizabezwa phambili. Abantu bayagula abantu. Abantu bayagula. Bayagula. Nxa ungakhangela lapha abantu indlela abagqoka ngayo abamelele umbuso wezulu osondeleyo uzabona ukuthi laba phakathi kwevika bahambile engilosi bahamba bodwa lapha. Ngoba ingilosi ziyabe sesaba abantu abanqunu. Abantu kabagqoki bayabhanditsha. Uthole bebhanditshile mdala begqoka imbundirani angikwathi liba nje bembundirika. Bagcoba amalembu bagcoba namathele bayagula. uJesu angabuya phakathi kweviki balutshwana bayezulwini ngendlela okugqokwa ngayo balutshwana. Ngiyamangala labantu bakithi labasebegqoka njengabanondindwa uzathola labafazi babantu edorobheni begqoka amabhurugwe. Phela istructure yomuntu omnyama umfazi wangikhona ayifanani leyamakhiwa. Ikhiwa lanxa ligqoka ibhurugwe kakukhanyi vele phela bona ama-spirit level straight. Kodwa abakithi bantu babusiswa akuhambelani. Akuhambelani. Ingilosi zikhangele eceleni zithi bakithi kathi abantu laba kathi banjani. Lanxa ipamphlet sithi njengamaKristu we should dress modest. Itsho njalo ichurch manual. Modest. Kodwa uzabona bebikizela mama abadala umangale lamanye ama-elder uyahamba etown lo mfazi onjalo. Ngatshela umntanami oyinkazana ngile one unokukhanya ngathi mntanami nxa usufuna ukuphambana lami gqoka ibhurugwe. Tshela ukuthi ungenziso wena ufundiswe imali ye-church wena. Ungahamba ubikizela phambi kwe-church laphambi kukamlimo. Kuyini okutshengisa abantu abangalakho? Usesonto ethi kathi ingane Hope Channel bagqoka amabhurugwe kasiye Hope Channel thina siye ezulwini. Ubaba wethu sonke usezulwini. Ubaba wethu sonke usezulwini. Akekho ngapha yena usezulwini akekho ngapha ngapha usezulwini. Mina ngilandaba lo muntu athe ngagqoka ibhurugwe lakhe kuqanda azifakele isiketi sakhe esihle angilandaba. Angilandaba uzigqokele kuhle. Kodwa ukuthi azayigqoka ijini edabuka amadolo ngabomo ahambe esitshengisa imgcuma yakhe lemlenze. Wona umbuso wezulu usondele kangaka. Wrong mistake, that is an error. Kasibizelwanga sobe sithandekayo ukuzombambatha abantu esimiso lobana sibenze basindise. Ngakwathi abaye bahamba bekhonona ngwangakini logogo wakho mina ngikhuluma nabafuna ukuya ezulwini. Ngikhuluma nabafuna ukuya ezulwini bathandekayo ukuthi ingilosi zikamlimu ziyaswela ubana ziyahamba zithini labantu abahamba benqunu. Come closer. Ebizweni lokuthi bangamasabatha. I'm jealous ngebizo laleli bandla mina. Very jealous. Very jealous. Very jealous. Ngoba iBhayibheli lisitshela abantu bona ilo leli lodwa ibandla elimelele ukusindisa abantu futhi elizakhupha abantu ema-church abo libaletha la. So nxa ligqoka njengabo suka la. Get away. Lapha silungisa ibandla eliyekhaya. Abantu bayagula. Bayagula. Abantu bayagula. Bayagula. Uzakhangela okungamalembu kwakho nogqoka amabhurugwe ngokokuthi ungamaphenti. Yikho kuhamba kugqoka alikaze libabone kanti bathandikana. Kanti manje lithulelani? Thina sisithi
sithi Nkosi phangisisa lolo suku. Luyaphangisa luthini kunje? Siyahamba lobani ezulwini? Siyahamba lobani? Ngubani siyahamba la? Nkosi lolo suku maluphangiswe. Hasten that day ngubani elifuna sihambe lapho? Abantu sebekopa umhlaba. Uba Roma 12 ithi no money. Wobani ngabantu abatshintsha ingqondo zenu. Do not be conformed to this world. But isilabantu abagqoka njengelizwe. Gqoka njengelizwe. Superintendent omabhalane abakukwaya abadala yonke inyaka labo baba bangikhona bengathenga amabhrugu bekelo ungabafana kuwathunga abe ngumpompi ubhotsotso. Libona sobe sithandi kabona siyezulwini labo bhotsotso lini. Abantu bayagula. Laba babonayo kakho bakhuza uthi kathi mfana ugqokeni. Uzabona kuyimpala sokuphonga kuba kude mephambi kwebandla. Abantu bekele umuntu emenjalo. Hayi bazalwane kangilandanga ukuzohleka la ngiserious. Nxa libona ingani ngilanda ukuzohleka phepha anilandanga ukuzohleka. Silungisa abantu abayezulwini. Nxa usafuna ukuba semhlabeni hayi akula muntu wakwabanjwa ngamandla uyathatha ibizo lakhe ahambe. Lomnye umdala kithi owathi sebucaba ngekuhle wathi nganginikela lapha every week bembhala phansi imali zama ngisafuna into ze church ngiphana iminikelo yami. Ngiphana iminikelo yami. Abadala bathi uyazikhethela akula enye indlela. Lo uqalana lomlimo. Imalini wathi ngangibhala every Sabbath iminikelo ngangiyiphosa le ngcebethwini ngangibhala ngiyayazi yonke. Bathi total wathi total engaka ichurch board yahlala phansi yavotela imali yakhe yamnika waphuma wahamba. Ichurch lenxa usuplan ukuhamba iyakwekela kodwa uzahlangana noSathane khona ngale. Phela uSathane veleke keli kuhlangana laye. Uyakubiza bese uhlangana laye. Uzabona ubana hayi vele kawenzanga lutho. After some years yaphenduka. Basebemkhumbuza uthi kanje usakhumbula ukuthi wathatha imali yakho la. Bamkhumbuza. Zwanini bathandekayo. Kuthiwa hambani bafundisi ngilinike amandla nguJesu liyendlini zako-Israyeli liye kwelapha abagulayo. Abantu bayagula. Yazi ngizwa ubuhlungu nxa kumenyezwa la. Ukuthi kathi abantu sebezogulela lapha besuke kuhle nje bepakitsha impahla ekhawuthi bayemhlanganweni. La haya lezi moda. La chimbeda la bayazolala phansi kuma Vitafoam abanye lala dry phansi la. Kodwa subizwa ngespeaker. Akuvalelwa inkukhu la. Uthiwa bensavalela inkukhu. Ngakho thathe zivalela imbuzi. Main agenda ikuze emhlanganweni bese limemezwa abantu sebegulela lapha futhi. Khonokho ikugula. Ungela ukucela umoya kaMlimu uSathane uyakwenza ukukhuthwe ngezinye izinto. Ngidanile ekseni mina sokuchaya u9 khona kuthiwa 8:30 abantu bengekho ngadana. Ngathi hayi man. Pastor Mthimkhulu asiholiswa imali yokwekela abantu laba belahleka sikhona. Every month the church it you have done your best to redeem sinners from their sin. Then sesibekela so. Yesabeka imali yakho ukuyidla. Ngoba iyaphenduka ibabe esiswini. Ibabe ebantwaneni bangahlala emendweni. Ibabe indawana zonke kulezifuyo yenu uthi uyafuya kuvuke kufile. Ngoba we have not done our duty diligently. Ngoba sidla imali yegazi. Esiyimali le kobhada lezicathulo le imali yegazi le. Kambe likhona yini bathandekayo? Singabogulela la. Kuyini okukwenza uphuze kusetshenzwa la ngama toilet okugejwa ngezimbogo. Kuyini okungakwenza uphuze ungabuyi uzo liya iarena le ngiyokukhuluma lo mlimi le.
ungavuka ebusuku buya khona ukhwele phezulu lapho uthi mlimi ngize la ngicela ungelapho uyakwazi ongumkhuhlane kwami. Number 2, kuthiwa benze njani? Livuse abafileyo. Kulezi dumbu emachechi. Kulani bathandekayo? Kulezi dumbu. uJesu bapha amandla uthi bafundi hambani kuzo izimvu ezilahlekileyo khona ngoba kulani bathandekayo. Kambe nxa ufuna ukubona vele uthi uyisidumbu esiphilayo ukuzikhangele insuku ochiya umakhelwane wakho usize echeche engakakubuza uthi kathi ulandani khona ngapho lami ke ngiyebona. Uyesaba isidumbu. Ngelinye ilanga ngamvele eKana ngisiye ekhaya labantu abami ngoDisemba sisiya kulive. Sagada ibhasi from Kana sadlula eGogwe, Khwekhwe sabuye eGweru. Sathi sifike eGweru sathatha ibhasi yayisiya enkaya idriver ngudriver oyeloduma uthi wangufundira iZupco. Yasuka ngama 12:30. Ngesikhathi zama past 1 yayisidlulelo wagwelo mission. Abazelo wagwelo ungadlulelo wagwelo mission kule sharp corner. Katheso othi ikhona ususu chawo kuyimqanso ususiya komajazi ngwelwane emankonzana. Ekhoneni khona phana sathola iroli iwile eyayithwela ama teacher esikolo sangakithi eSikombingo. Yayiwili ithwela amasaka sile about 9 teachers. Yawela phezu kwabo yabamba umlilo. Sathi sifika sathola amapholisa labantu bekhupha abantu ngaphansi kwamasaka achayo iroli sibabandezele sebefika. Base bemnyama bechile so abanye bembathiswa ingubo ezibomvu ngenxa uzazi inlutshwane abanye lokho besegcekeni ibhasi yafika yaslow down. Wonke umuntu wethu ngalunguza phandle abona isidumbu wayebuyela ebhasini akhangele phansi esithini ngoba kwakusesabeka. Kwenza abantu insuku zonke sithola amabhayibhili sidla phambi kwabo bengasilandeli babona izidumbu. Nkosi ngani ngasiza sivuswe la. Bazalwane silanda ukuzovuswa la. Lapha silanda ukuzovuswa la. Izidumbu. Umkamfowethu wayelokutwana okuncane okwakugaqa. Kuyikho kodwa umfana phakathi kwamankazana angu5. Wasesuka wayacha impahla wachiya kuzihlalele kwabe kugaqa kusiye ebhavini. Kwafika kwabambelela sazi ukuthi kwatshela njani kwahle kwawela ngekhanda ebhavini elamanzi. Evela cha impahla wathola sokuthula emanzini. It was a sad day for us. Sabe sichayela ifoni amapolisi emaboleni ahlabuya le defender. Mina lo munye umfowethu kwababa omncane sangena ukuthi sihambe lesidumbu eGwere mochari. Sekwenziwa i-postmortem. Sathi sifike eGeneral Hospital. Lo mpholisi esasilaye bafika amapolisa lana bavula idefender bathi phakamisana isidumbu senu lisifake emocha. Hawu. Khathi ngani ngale ekhaya bachongo njalo lapha sokutheni. Sasiphakamisa sakhwela laphana abazi General Hospital mochari. Lo olinda khona phana wabebuya kithi. Wathi lizoletha isidumbu ye. Wabe esitshengisa itafula wathi umfake netafuleni la wasipha amakhadi ubana simbophele enyaweni la. Samphi ikhadi sambophela sabhala ibizo lakhe. Wasesithi fakani isidumbu sene mochari. Zange ngibone kunjiya. It was my first time kungena emochari. So isivalo sangikhona ngesensimbi isikhulu. Wasivule fulathele wathi kwa. Wathi ngenani evula umoya wavela phakathi usichaye ebusweni. Ngakhangela umfowethu wabala engikhangela. Khonapho kungani kumnyama kulayithwanga. Uthi ngenani lidinga indawo limfake khonapho. Nxa usithi uyangena unyathela isidumbu, uthi uyangena unyathela isidumbu,
uthi uyangena saphonga umphosa phezulu kwezidumbu sathi saphuma izigqoko zethu zonke sezinuka ngoba ama-fridge ayengasebenzi. Azange sikhulume lo mfowethu, sazama ukugeza ukuthi njoba siyagada amakhombisi sibuyele ekhaya kuyakuba yini abantu bayahlala njani lathi. Safika erenkini sazama ukuthenga okungamaroloni ukuthi siphonga uhlikihle lezi igqokweni. Azange sikhulume, saphambana iviki yonke ezidumbu. uJesu uthambani liyevusa kanjani bathandeka? As long izidumbu zikhona ababuyi. Nkosi vuseleli bandla abantu bayakhala, isikhathi siphelile uyobuya nini? Vuseleli bandla, vuselela Nkosi, oh Nkosi sihawuke. Cela inkosi ngani ngasihawukeni. Cela inkosi lo musi sihawukeni. uJesu uthi ngilinikile amandla okukhipha umoya aba, okwelapha izifo lemikhuhlane yonke. Wayesitsho ibandla lakwa-Israyeli elifileyo. Afuna ukubona abantu ubana bafe okwendlela yaphezulu, khuluma ngendaba ye-evangelism. Asambeni emsebenzini kaMlimu sokulabantu abaziwayo abanengi basemochari. Kabonga uMlimu ngoba kavumanga ukuthi udlulele COVID ukuze ungafu isidumbu kodwa kuvuse. Number 3, silisani abagulayo, livuse abafileyo, lihlambulule abalobulephero. Ngensuku zakudala abantu abalobulephero babefakwa khatshana le labantu le. Nxa kusiza umuntu la lapha bakhona bahle bamemezele ngingcolile ukuze umuntu anganamatheli ubulephero. Khathesi ibandla laziwa njengebandla labantu abafebayo, abahulayo. Abanye babuye ngemali zokuhula la. Yazi isono sobufebe singekela ukukhuzwa eChurch. iChurch yonke iyathatha isono sakhona, is infectious. Zwana ngutshele mfowethu, zwana ngutshele dadewethu mamola, wena muntu omutsha, wena ophila ungani uthethe ungathathanga. Inkosi ifuna ukubana ikuhlambulule ubulephero ntambama. Kulobulephero kumele buhlambululwe. Lali kwazi ukuthi ubufebe lamanga is very infectious. Ngoba ukwenza lo, nxa uqamba amanga uqamba lo munye umuntu, umfundisa amanga, umlalelisa amanga, la yawathatha amanga ayawatshela abanye. And abantu abalamanga benza le church ingabi le good judgment. Xa ufuna abantu balethi wrong judgment umtshela amanga, they will judge something that is wrong. Abantu balamanga, umuntu enza isono kulokuthi avume kodwa uyala ethi mbani ombonileyo esazi. Abantu balobulephero bathandekayo, ibandla ligcwele ubulephero. Bayathelelana. Bayathelelana bathandekayo. Phanobulephero dingamandla ezulu kusidlo. uJesu wanika abafundi ubana hambani liye kuhlambulula abalobulephero. Hambani liye kukhupha labo abagulayo libe lapha. Unumber 4 ibisisithini izinto ezine kuphela.
likhuphe omoya ababi. Khupha umoya ababi. Khangela ubone inkani zakhona emachechi la. Khangela ubone inkani zakhona, khangela ubone ukusola. Khangela ubone ukungabuyisela okweshumi lemnikelo lanxa befundiswa. Ongamadimoni kuzihlalela. Kuke meeting ka 1998 ngingumfundisi eGhana. Kwakuchumayela umfundisi uMafu Amos Mafu. Wabiza isiguqo ngeSabatha. Ebiza isiguqo ngeSabatha wayekhepha igodi laphana. Walivala ngenhlabathi. Wathi sebiza isiguqo wathi ngithi bonke abantu abalento zabo la ama church member bayaliyoziphosa la nxa kuyisona esikuhluphayo ubhala iphepha sesona uphose la sifuna ubana ngegama lika Jesu abantu bavuma izono sichise. Translator ngisusa esindebeleni ngifaka esishoneni. So nxa wayekhuluma ebiza abantu esondela abantu besiza, one of my renowned elders ngambone ngenisa isandla esikhwameni wathi uyaphosa, so wathi uyaphosa kwaphuma kuyinyoni esikhwameni. Balakho ubona belapha balakho. Kodwa uJesu uthi ngifuna ukukhipha umoya bamadimoni. Amadimoni akhona. Uyabona izindlu zethu ziyakhiwa ziphele kodwa ekamlima iphele. Kubangelwa ngomoya kwabomoholwane. Amadimoni. Amadimoni. Amadimoni ahleza abantu. Liyangizwa bathandikani. uJesu uthi hambani liyekhupha indlu. Amadimoni. Kuleyo camp meeting. Yayikhomba anti camp meeting kule Jombe leKana neNesikwe. Umfundisi uNari wayekhona khonapho. Unari wathi when things are like this we need to baptize these people without removing them from the church records. Yamazi uNari uthanda isikhiwo. Wathi nxa kunje bonke laba abantu esibabona bephosa izinto la sifumele sibabhabhathize. Singabakhuphanga emabandleni ngoba silebandla labantu abalamadimoni. Pastor Zimiro wathi hayi ibandla kalikuvumi lokho. Upastor Naro wathi ngithe everyone knows ephambili la lestiletho eBaptist kogatsa kwakule Baptist sasibhozeke Friday yayivela igcwele amanzi. Abantu bamlandela wangena emanzini uNari. Omama abangu 80 bahlaba umkhosi yamadimoni bebhabhatizwa. Abagqoka uniform kaDoka. Kanti libona into zingahambi kuyini? Kule mimoya yamadimoni. Eyakhathesa amadimoni akhona kasefuna lama perfume. Ayafuna la ngama handbag okuhle. Ayafuna ukugqoka iuniform ye women's ministries. Ayafuna abantu bachaye kaDoka. Ayafuna stiletto. Akudala engakufuni. Akhathesa aphucukile. Ayahlala echurch. Lanxa kuchunyayelwa thuli ngani kawakho. Ilizwi lapha lithi hambani liyekhupha omoya babo. Kambe ku right ngakwakho. Enkambeni yakho yokukholwa ngiyabuza ku right. Ku right. Ndinga abantu abathi inkosi ngikuzwile kwami. Ungangedluli imsindisi. Ntambama pass me not urgently ngikuzwile kwami. Kangidinga ukuthi untshele ukuthi kuyini kodwa uthi inkosi ngikuzwile kwami okukhulunywa ngumoya empilweni yami. Nxa ulakho ukuzwile sukumhamba uzokuma lamla ungakhangeli lo ngapho ukuthi uthini vele ungamtshela ukuthi kuyini uJesu uyakwazi. Uzokuma lami sifuna ukukhuleka. Abafundisi bonke besiza ngapha phambili sifuna ukukhulekela abantu abagulayo, abantu abalama lepero, abantu abafileyo uyezwa ukuthi vele unembeza vele kasachaya entweni zakomlimo mphongo uzifuqa. Hoza. Sifuna ukukhuleka la hoza. Sukuma nje straight uze phambili. Abafundisi namba bayeza. Sukuma nje bavuleleni indlela beze phambili sizodinga umusa kaMlimo. Sifuna ukudinga umusa kaMlimo. Kosa kusisize ngoba li effort ngeyami. Ayisiyo yethu ngeyami.
Ungakhangela abantu hayi vele izulu esitelo ukukhangela umfundisi usitsho ukhulume kuhle ekseni wathi silandela uJesu ungazihluphi ngabantu sondelanini bangani bami lami ngime nani kukhona okunhluphayo endinga inkosi yomusa sengani nganidlambulula sondelani uJesu ufuna ukukhuluma nathi sondelani bathandeka bafundisi bethu bangufona bangu4 umfundisi umthimkhulu uzakhulekela bonke abagulayo njengokutsho kwelizwi likaMlilo umfundisi umoyo la uzakhulekela bonke abalobulephero come on uyakwazi ubulephero olabo abanye balabantwana ekhaya bangayisibo bakhona alixotshwanga kalibanjwanga umlimo ukuvalele ngabomo for the sake of this meeting ukuthi akuthethelele uza kukhulekela umfundisi umabuza la bonke abathi abafileyo kokwabomoya umfundisi usitsha sekukhulekela abanemoya yamadimoni ngegama likaJesu sidinga ukukhulula akona mandla egazini akona mandla egazini Sina akona mandla egazini uzololana akona mandla egazini bafundisi lapho likhuleka lingikhumbule nami Nkosi izwele umusa singaswelakala embusweni emva kokuchumayela lokuxwayisa ibandla lakho ukuthi lisindiswe ngifunyane lokho nginamathele ezintweni ngiyafuna nami ukuhamba lapho ekhaya Baba wethu osekuphakameni ekhaya ezulwini alihlonitshwe lidunyiswe igama lakho Nkosi usihlwa siyabonga Nkosi ukuzwa ilizwi lakho lisibuzela kuwe sidinga Nkosi ukukhululwa sidinga ukuhlanjululwa